Diykanlar egin egip koygan jamgır yok. Emi tüşüm çoğultalı dese jamgır jağıp jatat. Bul paydasız jamgırdı. Kebir adamlar keçirбейт, çın. Öte mınдай bir kızıktуу tabiat adamlar bolat. Adamdardın sebebinen je dünya buzulat, je oңолот. Bir nerse aytayın. Biröөгө hiç kaçan günөөңүздү айтпаңыз. Alam oңolot, adam oңolsa, adam oңolot kaçan. Dünyada her bir adamın yaşoosunda же bir өлкөдө түрдүү өзгөрүштөр болуп турат. Кээде адам баласына жаккан акыбалдар, кээде адам баласына жакпаган акыбалдар болуп турат. Кээде бүткүл дүйнөдө бирдей кыйынчылык, кээде bir өлкөдө адам ойлоп калат эмне себептен деп. Ne sebepten dünyada tinçlik yok dep kebirler kıcalat bulat. Türdü orulardan sebebini görüp, köygönün görüp, sebebini emas köygönün. Kebir өлkölerde su kaptap jatkanın, kebir өлkölerde açkaçılık bolup jatkanın, kıskası dünyadagi kıyınçılık jaşoodu görüp kebir adamlar oylonot. Nege Allah Taala dünyada uşunday adamlarga sınoo kıyınçılıklar beret depçi. Birincisinden bul dünyada jakşı jaşoo, jırgal jaşoo bolot dep hiç kim aytkan emes da bizgeçe. Hani hiç kim vada kılgan emes. Bul dünyada jaşoo kanday bolot, sizler kanday jaşasaňar oşonday jaşoo bolot degen. Allah Taala adiletli zat. Allah Taala adiletsiz emes. Adamlar tüz jürse Allah Taala adamlarga azap jönetse. Kur'anda Allah Taala aytkan suda je kurgakta kandaydır bir bale bolsa sizler özüңөр jasagan işiniň sebebinен bolat degen. Özüňөр jasagan günöөнүн kesepetinen sudagı baleler, kurgaktagı baleler adam balasının jasagan işinin kesepetinden bolat. Köpçülügün Allah Taala dagı keçirip koyot degen. Oşonduktan biz bolup jatkan bul sunoolordan birincisi tasirlenbeş kerek. Nege mınday bolat dep adam oylonboş kerek. Ne sebepten uşunday bolat? Sebebini biz bilbeybiz. Bu dünyada bir nersenin sebebin oylop tüyüne jetiş bul kıyın. Bizin akılımız çektilgen de. Aytılganı uşul. Emnege kıyınçılıklar, sınoolor, sel jürü, misal kebir өлkөлөрдө. Je kebir өлkөлөрдө tınçsızlık, soğuş, ne olup jatkan bolsa dagı, oşonun bardığın bu jönden jön bolboyt. Bu adam balası kaçan özü çeginen aşıp ketkende, baş iýbeslikten, misалы ata ene kança jakşı görüp özüň balasyny, har bir ata ene özüň balasyny jap. Birok bir uçur kelet oşol ata balasyny sabaytdy. Bir uçur kelet oşol apa, jana booruna baskan apa balasyny sabayt. Nege? Jönden jönlü, jok. Uşul bala bir nerse kılıp koyganda. Uşul bala oşonçoluk mehrimdүү apanın dagı balasyny sabaganga çyn alıp barat da kebir uçurlarda. Sebepçi bul jerde apa günölü emes, ata da günölü emes. Bir dagı akıl estүү apa, bir dagı akıl estүү ata jön ele üýge kirip gelip balasyny sababayt. Jön ele üýge kirip gelip jakşı okugan, ata enesinin aytkanın jasagan, balasının, kızın jönüle kelip uruşa berбейт. Anday bolboyt. Eger akılı jok bolsa, anda al başka mesele bir. Akıl estүү insanlardan hiç kim anday jasabayt. Emi Allah Taala pendelerin bir ata, bir apa balasını kança jakşı görse, Allah Taala'nın öz jaratkan pendelerin ayırması jok, musulman bulaw, kafir bulaw, pendelerin
Allah oşol apalardan sansız ese kövrek jakşı köröt. Ana emnege Allah Taala adamlardı, kebirlerdi açkaçılık menen sınap, kebirlerdi jokçuluk menen, kebirlerdi su kaptamay, sel jürmöy, uruş, soğuş. Sebebi emne? Sebebi oşol adamlar oşol çekке jetkizgen. Balаңыз bir aytkanыңızды kılbasa keçiresiz makul. Iki aytkanыңızды kılbasa keçiresiz makul. Bирок bir дагы aytkanыңызды kılbasa аны keçire turgan. Allah Taala namaz oku dese, dünyada 3% Müslüman namaz okuyor. 97% Müslüman namaz okuvasa. Zekat bergile dese 1% Müslüman zekat verir. 99% bay Müslümanlar zekat vermeydi. Allah Taala kalp aytpagıla dese çekeden kalp aytabız. Allah Taala közüңөрдү saktagıla biröөлөрдүn kız kelin ayaldарын karabagıla dese çekeden karayбыз, izdep karayбыз. Biröөнүн артынан сүйлөбө gıybat kılba dese anı menen tamagыбыз ötpөйт da биздин. Anısız tamak ötpөйт bizge. Biröөнүн артынан жалаа жаппагыla dese жасап жабабыз da жаланычы. Allah Taala kılbagıla degen nerseni çetinen birin de kaltırбай жасап жатsak, Allah Taala atkargıla degenin birin de жасабасак, эми Allah Taala bizde özü negizi adilеттүүлүгүнө alganda har biribizdi özünçele jok ele kılıp salış kerek ele da. Kiçine bul sunoolor, bul Allah Taala'nın mehrimi dağılıç. Dünyada 7 milyar Allah bilet 8 milyar adam bolsa, 8 milyar adamın elestetiniz. 8 milyar adamın içinden 500 min adam ele Allah'ın aytkanın jasap, kalan 7,5 milyar adam jasabasa dele Allah barına gün çıkarıp, ay çıkarıp, tamak aş verip Allah Taala barın jasap jatat. Allah öte mehrimli zat. Oşonduktan bul nersege köp oy jügürtpöş kerek, köp oylana örbeş kerek. Emne sebepten mınday bolup jatat, emne sebepten kun ısıp ketip jatat, emne sebepten jamgır köp jayap jat. Bul sebeplerin biz bilbeybiz anın. Bizdin milletimiz emne, bizdin milletimiz her bir adam günösün moynuna alıyordu. Bul menin sebebinden bolup jatat. Sebebi kebir uçurda günö var mı günö? Bir adam günö jasaydı, anın kesepeti tolku özüne tiyetti. Bir adam günö jasaydı, anın kesepeti koşnalarına da tiyetti. Ayıldaşlarına da tiyetti. Oşonda günöler var. Oşonduktan men bir başka biröөнü, al dagı başka biröөнü günölöbөй, her bir adam ne deş gerek? Menin sebebimden bolup jatat desek, oşonda ne bolot? Men Allah'tan kechirim suray başlayayım da. Allah Taala Kur'an'da açık aykın aytkan. Peygamberimize sen kaçan çeyin el menen, uşul ümmet menen bar bolup yaşap жүрсөң, men bul ümmetke жалпы azap, kıyınçılık, jokçuluk, kımbatçılık berbeyim. Azap bolboyt degen. Al endi sen ketip kalgandan keyin bul ümmetke men azap berbeyim, eğer bul ümmet emne kılsa kechirim surap жүрсө. Günö kılbasa degen jok. Allah bilet biz turgan butkönübüz günö. Şart jеңил. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul dünyadan kayış bolgondan keyin senin ümmetin günö kılbasa tınç yaşayt degen jok. Senin ümmetin günö kılgandan keyin kechirim surap istiğfar aytıp жүрсө, men azap berbeyim degen. Oңой. Biz günö jasabay koya albayбыз da. Misalı, men tazamın degen özü günö. Men günöm jok degen özü günö. Nege günö eken dese, günösü jok perişteler da. Biz periştebiz, jok. Günösü jok peygamberler da. Biz peygambermiz, jok. Demek oşol sözdün özü günö. Men tazamın degençe. Demek günö her bir adamda var. Her bir adamda günösü var. Günö jasabasa degen jok, günö jasabasa degende anda jaşоо kıyım bolot ele. Alar
istig'for qilsa, ko'p. Jo'q deganda kech jatardan murda tesbih har birimizde var. Her bir mashina o'ziga asib qo'yganmiz tesbihlarni. Tesbih o'zi mashinani qo'zlash uchun emas. Kebir odamlar o'ylaydi o'xshaydi, mashinada tesbih bo'lsa bereket bo'ladi, uğurlar kelib namoz o'qiyotgan deb tiyishmay qo'yadi deb qisqasi, ne maqsadda bo'lsa da tesbihni mashinaga assa dele bo'laveradi. Biroq o'shani olib turib, kechinde jatarda 100 jolu jo'q deganda. Astagfirullah. Bu oңой söz, astagfirullah. Manisi, Allah men bilip bilbey kılgan günelerim keçir bol. O şey jalpısın keçir. 100 jolu istiğfar okup jatkan adamdı Peygamber Aleyhisselam ne deydi? Kaysıl adam emi qarаңыз. Бұл meyrimlülükті qarаңызды günah жасап қойғанбыз, толтыра. Бардығызда kimnin jaşı qancha çoğ oşunca günahsı көп. Moynuna alış gerek bunun için. Günah jasagan adam istiğfar aytsa, Allah beni keçir dese Peygamber Aleyhisselam aytadi. Men lazimal istiğfar, kim qaltırbay. Lazima degeni qaltırbay, kunde keçinde 10 minut istiğfar aytıp dursa, Ja'alallahu min kulli diqin mahraja. Allah Taala her bir kıyınçılıktan bu adamga jеңилдик berет. Jana eng çoğ bizim bugünkü problema bolup jatkan ve yerzukhu min haythu la yahtasib. Oy gümön joq jerden rızkı berет. Emne kılgаны üçün? Günah kılıp oşo günahsını astagfirullah degeni üçün. Anаңыз Allah Taala bizni günah kılbagıla degen joq, sebep bizge nafsi koşup bergen de, şeytan koşup bergen, her birimizde koşumça şeytan var. Oşoga jana kebir dem salgıçlarga barsanız tekşerip durup sizde cin bar eken deydi ko, çın oşol. Her birimizin cinimiz var. Mende de sizde de al cindi çıkarıştın keregi joq al. Soğal bizim jeke mençik cinimiz. Kede aytabız ko, cinim kelip ketti deybiz ko. Cinim kel atat deybiz. Cinim sopsüyenni alça. Oşol cin, oşol şeytan bizin içimizde. Tünükünü günah kıldırat bizi. Kede söktürüp koyuyordu ki, kıskası günah kılbagıla degen hüküm joq. Hem ne kılgıla degen, hem günah bari bir kılba dese de kılasınlar, istiğfar aytkıla degen. Günah kılıp koyup istiğfardın paydasını qarаңыз. Allah Taalam ne deydi? İnnehu kana gaffara. İstiğfar aytkanга Allah Taala birinci günahsını keçet. Allah Taala mınday emes. Biz istiğfar aytsak Allah Taala joq keçirbeyim men seni. Sen öte köp jolu jasagansın. Men keçirbeyim debeyt. Allah Taala kütüp durat egende kaçan usul bir Allah meni keçir deb ökünөр eken men keçireyin depçi. Eki adam uruşup kalsa barıp keçirim sorasanız oylayız da keçirer mi je keçirbeyt mi depçi. Kebir adamlar keçirbeyt çın. Öte mınday bir kızıktı tabiat adamlar bolot. Barıp keçirim sorasanız da kapı olup tarınıp keçirim sorap uşuga çeyin barad. Ölsem canazama da kelbe dep aytат. Sebep biz meyrimdi emes bizde. Biz qarduğuz. Allah Taala kütüp durat. Kaçan usul pende istiğfar aytат. Kaçan 40 yaşka kirdi aytpay aytат, 50'ge kirdi aytpay aytат, 60'ga kirdi aytpay aytат, 70. Kaysıl yaşında ölgönge çeyin. Ya Allah beni keçir desin. Makul astagfirullah degendi. Jatтай albay kaldınız. Şunçalık tiliniz kelbey. Ey Allah beni keçir degen söz var o. Uşul sözdü joq degende 100 jolu aytsa. Birinci paydası Allah günahsını keçet. Bu Kur'an'da Nuh suresinde. İkinci paydası. Yursilis semaa aleykum midrara. Asmandan sizlerge paydalı kerekli jamgır jağdırıp berem. Paydası joq, jamgır kelbey. Dikanlar egin egip koygan jamgır joq. Emi tüşüm çoğultalı dese jamgır jağıp jatat. Bu paydasız jamgırdı. Allah Taala ne deydi? Paydalı jamgır berem. Emnege? Ne kılgan jakşılыгыбызга? Günah kılıp alıp durup oşo günahыбызга Allah keçir degeni öz üçün. Yursilis semaa aleykum midra ve yumdidkum bi amwal. Kedey bolsaňar bay kılam deydi. Ne kılganыбыз üçün? Günahыбызdan keçirim suraganыбız üçün. Ve banin perzenti joqtorga perzent berem deydi. Perzenti joq, makul darılansın, doktorlarga barsın, barın jasasın. Biroq ayалы menen köösü kunde joq degende 100 jolu Allah bizdin günahыбызды keçir, ya Allah keçir. Allah özü aytıp jatat. Akçası joqqa akça, balası joqqa bala berem. Ve yec'al lekum cennati ve yec'al lekum anhara.
Diyqanlardın ekкен егіндерін берекелі қылып беремін, ағын суыңарды тоқтабой аға тұрған берекелі қылып беремін дейді. Емненің ордына, астағфирулланың ордына. Бүгін біз астағфирулланы бір сөгіш қатары қылып алғанбыз да, бір сөз сөйлесе астағфирулла дегені, бұл мұрда ошол сөздің ордына башқа сөз айтшы бұл адамчы. Бүгін астағфируллада біз бір-бірімізден ұрышамыз да. Астағфирулла андай нәрсе емес бұл. Бұл көчөдө айтыла тұрған нәрсе емес. Бирөөгө айтыла тұрған нәрсе емес. Бұл түн жарымда тұрып алып Аллахқа айтыла тұрған нәрсе. Аллах, мені кечір, мен қайттым эми. Эми бір суроо да. Мисалы бір адам кечирим сураса, анан эми эртеси күнү же bir-iki günden keyin bolboy kayra azgırılıp ketse, al ötkön keçirip koy degenim ne olur? Peygamberimizden uşunu kelip suragan da. Oşolum ne olur degende bir günde 70 yolu kaytsa da le bolaveret degende. Sebep biz adamız. Hazır meşitin içinde biz başkaça oturabız. Bardığız tınç, momun, kalp aytpay, sökpöy. Meşitten çıkalı, bazarga kireli bizim havalımız özgörülöt. Үйгө баралы такыр өзгөрүлөбүз. Ошондуктан биз адамбыз да өзгөрүлүп турабыз. Бүгүн кичине туура эми кылбаш керек бул туура эмес иштерди деп кечирим сурайбыз дагы, эртең бир күн караса кайра кылып жүрөбүз. Өткөндө кылган истигфардын пайдасы жок болуп калбайт. Кайра кылыш керек истигфар. Ошон үчүн адамбыз да. Мындай дагы туура эмес. Күнөө кылсаң, истигфар айтып, кайра күнөө кылсаң ал жарабайт. Жок, жарай берет. Жарай берет. Бирок болгону чын ниеттен кайтыш керек да күнөөдөнчү. Ошо биринчи жолу истигфар, Алла мен ушул күнөө бирөө калп айтат мисалы, бирөөдүн акысын жейт мисалы, бирөө көп сөгүнөт мисалы, ар бир адам билет күнөөсүн, списоктарын билет. Чын, ачык айтканда билебиз. Биз бирөөдүкүн издеп жүрүп, бирөөдүкүн карап жүрүп, өзүбүздүкүн анча-мынча унутуп калганбыз. Үйгө барып алып, өзүбүздүн күнөөлөрүбүздүн списогун түзөлү да анан айталы, ой Аллахым, барын кечир, мен экинчи кылбайм. Чын дилибизден айталы, 2-3 күндөн кийин кайра кокус алданып калып, азгырылып калып кылып койсоңуз эчтеке эмес, кайра отуруп алып айтасыз, Алла мен эми точно кылбайм дейсиз да. Ошо өлгөнчө кайталана берсе да эчтеке болбойт да. Бирок болгону мындай деп ниет кылбаш керек да, азыр астагфирулла дей берейин, 2 күндөн кийин барбир кайра жасайм деген ниетте айтпаңыз астагфирулланы. Астагфирулланы Кудай кечир дегенде ошол айтып жаткан учурда чын ниеттен айтыңыз, экинчи кылбаймын деп. Бирок эртеңки күнгө жооп бере албайбыз да биз. Мүмкүн эртең мындан ысык болуп кетсе мен катуураак сөгүнүп жиберишим мүмкүн да, мисалчы. Билбейбиз да. Ошого биз бүгүнкү күн менен бүгүнкү күнгө жооп берип, Алла күнөөмдү кечир. Астагфирулла, астагфирулла. Алла мен жасаган күнөөлөрүмү экинчи жасабайм деп эле жүрсөк, Аллах Таала менин истигфар айткан себебимден мен үй бүлөмө, мен кошуналарыма келаткан кыйынчылыктарды Аллах Таала эмне кылат? Токтотот. Себеп бул Аллахтын өзүнүн убадасы. Эл менден кечирим сураса эле болду. Мисалы мен адам жакшы түшүнөт. Мисалы балаңыз канчалык катуу сизди капа кылган болсо дагы, билбейм, не кылып капа кылды балаңыз, сиз күткөн элеңиз жакшы окусун деп өтпөй калып, экзаменден өтпөй калып келди, капа болдуңузбу? Же болбосо сиз айткан ишти кылбай койду эле, сиз капа болдуңузбу? Кыскасы, сизди өтө катуу ренжитип, сиз балаңыз кеп уруп салдыңыз же сөгүп салдыңыз, кетип калды, анан 1-2 сааттан кийин же 1 күндөн кийин келип, ата кечирип коюңуз десем не болот? Аталар айтыңыздарчы. Балаңыз же кызыңыз келип, ата мен экинчи кылбайм, кечирип коюңузчу десе, сиз балаңыз ошол күнөөнү кылбагандай балаңызды жакшы көрүп каласыз да. Эми Аллахчы. Ал бизде кичине эле мээрим бар да. Аллах Таалада чексиз да ошол мээрим. Ошондуктан биз не дейбиз? Бисмиллахир-рахманир-рахим дегени чексиз ырайымдуу, чексиз мээримдүү Аллахтын аты менен баштайт. Биздин ырайым, мээрим чектелген. Ошондуктан биз не кылабыз? Биз урушуп кетебиз. Кана ырайым түгөп калды да. Биздики кичине. Аллахтын мээрими, ырайымы чексиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошого айткан: "Ат-таибу миназ-замби", күнөөдөн кечирим сурап тоо кылган адам камалла замба лаху.
Günahı yok al adamın degen. Günahı yok adam siyaktım. Bir bala misalı, bir bebek, bir aylık. Anan bir adam 70 yaşar. 70 yaşar adam oturup üyde, meçitte ayırmaz yok. Pazarda, avtobusda, takside, marşrutka, libojede baratıp çın yüreğinden ey Allah. Beni keçirip oldu beni. İkinci gün öncesi var ey Allah beni keçirdi. Tova keltirdi dağı çın yüreğinden. Bırak kavul bol men öten açar adamın yok. Boldu. Tova keltirdi mi? Bu loşol bir aylık naristede günahsız kaman la zembe lehu. Günahsız çok adam siyaktı deydi. Oşonduktan doğanlar istiğfardı koyaytışımız gerek. Kaysıl bir yerde, kaysıl bir ülkede bir kıyınçılık olsa suyun böyle. Жақşı oldu. Şunday boluş gerek ele. Yok. Biz birincisinden sayasat düşünmeyimiz. İkincisinden dünyada ne olup жатқан bolsa bizden sebepten olup жатат. Koylardın sebebinden bolboydu. Uylardın sebebinden bolboydu. Dünya koy, uy, töölördün sebebinden ce buzulbay, ce oң olboydu. Adamdardın sebebinden ce dünya buzulat, ce oң olatdı. Murda zaman жақшылы, adamlar жақшылы. Hazır biz zamandı jamandayız, özümüzü jamandabayız. Oşonduktan niyet kılalı, istiğfar aytkan her birimiz. Ya Allah menin günahımды keçir dep. Özümüzü günahlı kılıp, hem bu sözde aytsa kebir adamlar oylaydı eken da anda adam samat senkası düşüp ketet de dep. Yok, samat senkanızdı keçinde 10 minut düşürüp, andan keyin kötürüp jüreberiңiz. Bu 24 saat ile adam özünü uşun dip alıp жүрüş degen mani emes, tuğra düşünüş gerek sözdüçü. Anda men günölük eminde bir jüre versem samat senkan düşüp kalat da samat senkanı 10 minut düşürüp alыңız. 10 minutun içe samat senkanı 0'ga düşürüp ya Allah men katı günahım, toltura günahım. Günahını biröge aytpaňyz birok. Bir nerse aytayın. Biröge hiç kaçan günahınızdı aytpaňyz. Hazır bizde bir var, bir adatımız var. Birömen tanışıp kalsak ele kaçandan başlap namaz okudun, namazga kele başladınız deydi. Ökösü jaşı 50'de. Birösü 1 yıl bolduysa, birösü 2 yıl boldu deydi. Demek 48 yıldan beri namaz okubay jürem dep siz aytып atasız da günahınızı moynuňuzga alıp atasız. Milisaga barıp aytsaňyz men ötken yılı uşunça nalak төлөгөн jok elem, je uşunda uğurluk kıldım ele deseňiz, milisa siz ne deydi? Ekinçi anday kılbaňyz, kete beriňiz. Deybi? Jok, moynuňuzga alıp atasız da kamayt da sizdi. Perişteler de oşonday kılat. Bul burada okukan jokkan bu namazı, жазып koyulu. Kebiröler mi de men burada ayabay katı işçimin. Bu halk eşkin o жазып koyulu. Allah Taala al günölerdi keçirip koygan dağını, perişteler de bilbeydi ujeci. Bu жаңы perişteler de sev almaş durat da. Kağızın karasa taptaza, bu moyununa alıp atadı. Özü 50 yaşta. Burada ayabay işçilem, o bir içkende aylap işçilem. Aylap işçike. Oşogo günahını aytpaylı hiç kimge. Günahınızı takır aytpaňyz. Bul suroodu da surabaňyz. Kaçandan başlap namaz okup başladınız depçi. Biröden surabaňyz. Eger sizden birö surasa mınday dep жооп beriňiz. Erkek kişi 12 yaştan başlap namaz okuş gerek ko. Dep koyumuz boldu. Bunun manisi men 12 yaştan başlap okup jatam degen mani emes. Bul bir şunday жооп da. Oşogo günahlarыбызды Allahga aytaly. Künde tünde bir kezde turup alıp hiç kim jok jeri жақşı bolat. Samat senkany düşürüp alıp men uşundayman, günölümün, jamanmın, naçarmın dep alıp kündüzü жақşılap jüre beriňiz. Düşürüp albaňyz ançalap. Oşonduktan tuğanlar bizge hiç kanday psikologdun keregi jok. Bugün adamlar ötö nazik bolup ketken, psikologiyası buzulgan, hazır baldardın da elestetiňizler. Misal hazır 50'ge kirgen aksakalda atalardan sorayın, 50'ge kirgen, 60'ga kirgenlerden. Oşolordun jaş kezi kanday balalığı 5 yaşında, 6 yaşında, 7 10 yaş kanday öttü. Eger anday balalık bugünkülördü öte turgan bolsa, sırası reanimatsiyaga ketet alarça. Adamın eger psihikası tayaktan buzula turgan bolsa, suraňyzlar bunu atalardan kança tayak jeydiler. Atadan tayak jeydi, mektepten tayak jese üyge kelip atadan da tayak jeydi. Köçöde biröden tayak jese üyge kelip koşumça üyde atadan da tayak jeydiler. Tayak bilen çoňoýgan bularça. Nandy arykdagy suga salyp alyp turup oşo menen çoňoýgan. Je bir bakteriya jok ele, je bir virüs jok ele, je bir
Samat senkası düşpeyt ele hazır bolsa ya Allah psixikası buzuluptur. Anan bul palançı boluptur, tükünç ançalыk nazik bolup alбашыбыз керек деп атган. Psixika buzulbayt. Allah uşunça күчтүү kılıp bergen bizdin psixikаны -30 bolsa delе жашай беребиz. +45 bolsa delе жашай беребиz. Болгону айтпаш керек да. Катуу суу болду десек сууп калабы? Болгону ошону айтпаш керек. Ошого ар бирибиз эмне кылалы? Астагфирулла, Аллах кечир. Мени кечир дейли. Күндө мен айтайын. Сиз айтыңыз. Бардыгыбыз айталы. Күндө айталы, ошону менен эмне болот? Оң болот. Buzuldu degen men oңолбойт. Оңолсун деген менен да оңолбойт. Эмне кылуу менен оңолот? Эрежесин Аллах айтты. Же пайгамбар биз менен чогуу жашаш керек. Анын мүмкүнчүлүгү жокпу? Жашообуз чектелген беле. Экинчи вариант эмне? Анда сен үммөтүң кылган күнөөсүнө күндө кечирим сурасын деди. Болду. Кечирим сурап коелу туугандар. Күнөө кылбайлы эмес. Бизди күнөө кылбаш үчүн бардыгыбыз мечиттен чыкпай отурсак деле болбойт да, биз ушул жакта да урушуп кетебиз. Biz ушул жакта да бири-бирибизди сөгүшүп, же алдап кетебиз биз. Мечиттин ичинден дагычы. Кээ бир мечиттерде чыгып атканда бут кийимдер удалып кетет го, Алла кечирсин. Биз мисалы айтайын деген күнөө кылбай турган жер жок да биз. Либо жерде күнөө кылабыз биз. Ошон үчүн күнөө кылбагыла дебеди дагы. Эмне деди? Кылып койгон күнөөңөрдү мойнуңарга алгыла да деди. Ошон мойнуңга алып коюш керек тууган. Балаңыз турам ата мен жасадым, мен кылдым, кечирип коесуз десе, кантип кечирбейсиз? Биздики кичине мээрим. Мээримдүүлөрдүн мээримдиси Аллах дагы бизди кечет туугандар. Ошондуктан ниет кылалы. Бардыгыбыз отургандар күндө Кудай буйрса мен телефон көрүп бүткөндөн кийин, футбол бүткөндөн кийин уктаардан бир 5 мүнөт мурда отуруп алып, самат сенкам түшүрүп алып туруп анан ошондо истигфар Алла кечир деп ниет кылалы. 100 жолдан эң азы. Көп айтса өзүнө пайда. Себеп пайгамбарыбыз күнөөсү жок адам болуп туруп айткан. Мен күндө 70тен ашуун жолу истигфар айтам деген. Күнөөсү жок. Бизчи ошондуктан 100 жолу истигфар айтып, анан жата турган болсок уйкубуз дагы тынч болот, дүйнө дагы тынч болот туугандар. Себеби аалам оңолот эгер адам оңолсо. Адам оңолот качан күнөөсүн мойнуна алса. Болду, мына ушу психология да. Мындан ашык психологиянын кереги жок. Алам оңолот, адам оңолсо, адам оңолот качан мен күнөөлүүмүн десе. Азыр эмнеге үй бүлөлөрдө чырчатак? Сен күнөөлүү ал, сен күнөөлүү. Болду, ошону менен дүйнө тынч эмес. Эки кошуна бар экен үй бүлө. Бул дагы 10 жыл жашат, бул дагы бул 10 жыл күндө көз урушат экен да. Отдельно жашайт экен. Өзүнчө жашайт. Күндө уруш талаш, сөздөрү келишпейт. Ата-энеси үчүн эми жашаш керек. Бул үй бүлөдөн бир чыр чыкпайт да. Анан жанагы чырчата күндө уруш боло турган семьядагы аял күйөөсүнө айтат экен да, сиз кошуналарды барып туруп бир аңдыйсызбы, камера коесузбу, билип келиңизчи, эмнеге урушпайт булар дейт экен да. Эми макул бир жолу менен барып терезеден караган, эмне кылган байкап келсе, күйөөсү жумуштан келгенче аялы үйдү тазалап арчып нары бери кылып жатыптыр. Анан столдун четине бир кымбат бир идиш бар экен, ошону мына четирекке коюп тазалап жатса, күйөөсү келип костюмун чечейин дегенде жана идишке тийип туруп, идиш жерге тиет да сынат. Жанагы байкап жаткан киши айтат, азыр уруш болот, Себеби ал кымбат баалуу идишкен, аны кыздын апасы тойго белек кылган экен. Ошондо эмне дейт? Күйөөсү айтат, ай мен байкабай тийип кетиптирмин десе, аялым не дейт? Жок, мен ушу четке коюп койгон, мен күнөөлүү да, ортуракка коюп койбоймун. Үйүнө келет дагы айтат, таптым себебин дейт. Эмне себептен бизде күндө уруш, алардын үйүндө тынчтык. Себеп биздин үйүбүздө экөөбүз тең прав экенбиз дейт. Сен дагы акыйкатта, мен дагы акыйкатта. Алардын үйүндө экөө тең күнөөлүү экен дейт. Ошого адам оңолот качан не десе, мен күнөөлүүмүн десе. Болду. Маселе ушуну менен токтойт. Мына психологиянын Асы да, Бсы да ушул туугандар. Мен күнөөлүүмүн дейли, Алла кечир дейли. Бүттү маселе. Аллах Таалам бардыгыбызга туугандар туура түшүнүк насип кылсын. Бардыгыбыздын Аллах Таалам жасаган күнөөлөрүбүздү кечирсин.